Penpau berkeren Donald Trump bakat mabak kapalai kelah kemud Henry dangla bantela kam pather tinge sau Elon Musk uhes pa lane ubri uhes pa tamang kepertai yo presiden jong ri Ukraine bawat kibriu jong Ukraine ro kemsena su ya utai presiden bat nangta sau presiden jong ri Fran pather tinge ya Trump dag baong ba dari pendem Ahmad Putin berkumba Trump lola pensangai ketama pedeng kari Israel bat Hamas menta uka pensangai si ketama pedeng Rusia bat ke Ukraine lada ula dong syau presiden bakrau bortam pensangai itma pertai pej bat sengap ia video harum nakon ba pilaban syai ba ya jeng pecah jong aling ba kanegi video ya kene kiman habakran sepang ngajing kanan keblaya biteng Middle East bat kum juru apo Ukraine presiden batumai jong kari Amerika kata Donald Trump lemaham bakat mabak kabalai kaladon hakmut tang subakala Henry ulapun kesan baka jinglong presiden jemu kanla bantela kam ya kita baro habakran ngajing yalang jong tanat rekam jong kalawai hak sengi palai presiden Trump ulong baula trai sitom karbala ban thaulat thaulinti ban yo penkut no ya gitma bat wan ra biang ya ka chongsuk songsang ha ka perthei bar kowai namar ba kwa beri ba barok kiri ken mak thama ba balai namar kata nagaliang uti presiden jogri Amerika ulapan pau ba ulek lane uele sitom katbala ban lek her sekeleng ka perthei bat ban ra no ya ka chongsuk songsang ha ka ni kasin klem do pen slam shu yo kan poi ban syadu uput jong thama ba kabalai utrom mulai kubleiru ya ke Saudi Arabia kawai negeri pu Middle East kabala pedang bekerja negeri kran na pedang US pergi Rusia hagas ki balang haga bedai bakat ma Ukraine badul ong bakat tiga kran haga tiga seni kalong mauja menggabakrau ya ke Ukraine bat ya ke jingsuk pertai berkawai ulat heru yo presiden jong Ukraine Vladimir Zelensky dak wakot yo unong pencutia bat unong sinsaron bor baklem election kau peni ke jengkela jong United States kebakerja no iya ke Moskow haga jeng at apreng kari Rusia bat kari Ukraine kane kelaja kato kane hadin pu Trump bat Zelensky klikran lengba karinsan sosial media haga bau presiden ke Ukraine ulaong bau porlok jong Amerika im apreng kajing bom tikna bat ke US hakini kisngi kalik jaman ajeng kerjaan bakla penban ya ke Rusia kapalong ganung penjat dosmon bat kanong let tombor bean persya ya ke Ukraine bat nalor Trump sau Elon Musk ubreu he spat tamah perthei ulather persya ya uti presiden jong Ukraine Vladimir Zelensky hasni palai dak boong bagi nong Ukraine kelap persya mentah ya ke jingle bat kira jong uti presiden jongki bat bau nong yalam jong US Donald Trump udai hok bat ino ya u na ke jing ekran berkerusa ka bat temu ban penkut no ya tama bat kari Ukraine ketai ke jing keno jong Elon Musk ya kari Ukraine kalong banyalam mi kajing pengkela ka bakrau ya ke surkar US jong Trump kabalami hakapor baka White House kalaong yu Zelensky pun sangeno ya kajing kran bean persya yu Trump barban soy ka sekolah marpo khendeu bat ka United States kumba klaterwa dari US kumtalaong bu tei we jong SpaceX Elon Musk bat ka Tesla ula penmi ya kajing kran ben persya yu Zelensky ha karinsan X jong u dawa keno yu tei nungelam ke Ukraine klem kisaki bau penyat yak mesin bamsap kabahe apa kama pendum migi medyap jong sipai Ukraine umos ulpun pau dak sur ka bakam jam ka jingelang jong ngelam jong ka CPSC ka lalong hasngi palai dak boong bu Trump ulsim kia rudata halor ka tama Ukraine Zelensky urus jet usnem archer ka kendai nak mentasan snem dari Ukraine klapen kriano ya election namar ka an sipai kawala penjari hadin kejingwan hartma jong Rusia haus nem arjar puar barhor ketai kejingkran jong Trump barulan mas ya ke Ukraine berkam tam presiden jong Ukraine mentah sau presiden jong Fran ulami bat ulakran kumne ya Elon Musk bat Trump kata dak baong hakani stoding ulong baka Fran klarung sekajuk betmai bat bau temu banyatu presiden jong US Donald Trump ba umla banlong ubatulot dan penjam milade hakmat presiden jong Rusia Vladimir Putin presiden jong Fran Macron ulakran bat kinong Fran haswa bonulik jengo ia ke White House bani kendu yu Trump ubana banwan katba
Ka Europe kadang sem jenge ban jubab ya jing jubab jong u share Ukraine. Utrom un sekendo apo Washington bat Macron hagas gining kong bat menteri rang badu ka UK Uker Starmer hagas ngi palai jong ne katiyo wan ong ka White House. Utrom ulapen kendit ya kiri jong ada ubah Europe berkawai hadin belupen bena bakalong bakloy ban sedang lit yakren biang bat Putin naga mentan penkut noi katma kabalane mentara laisna mapdeng kari Rusia pat kari Ukraine. Laban ong hangne baka jingjit biang ginong Amerika yu Presiden Donald Trump kawan rak sisa ya jingjop man penkut ikatma kamta melola on penkut ikatma padeng kari Israel bat ki Hamas lada sakane genti kumenta ula on penkut ikatma padeng kari Rusia pat kari Ukraine ulong siau Presiden ubak lan bortam ban pensange ya kitma hak pertai ngenai absusu iwi pat kubor subscribe ya kan channel ba phila bani ondang lo belon balla pinang dei batmai sewa subscribe no ba phila bani no ondang lo iwi pat video kublai subon